Oke, teman boleh di Pogepo channel tujuan ngakan. Aduh, yang kok benang tetang. Kok kan asli berak lao. Ya entar dek kampung sebelah di Juran. Entar laku apa bul? Mulai nasi pecel. Nasi pecel. Rasanya super. Lah legend mantap. Kelebun berak lao makan. Tang gendong tok. Lakunya nyamanan kok sandal. Cuma sandal lah. Ya, sandal harus kesana kau. Lepas sandal aja. Esok tangan di. Dari lokasi jeng. Saya pecel legend jeng. Saya pecel legend jeng. Yo, lokasi benda je. Melek. Tina apa be? Bede. Aku lo melo. Jauh nak rumah kan nak. Jeng, ya selerame jeng. Loh, mat ada nang mendele mat. Ada nang mendele. Dari mendele. Ya burung tarakan nak re. Ada makanan. Masuk YouTube mulai banyak saya tahu. Aduh, mulai nyaman banyak tahu. Kok mesen dah kalau melu lagi enggak? Kok mesen dua akan dina? Ram petani be. Abikan saat lagi deh, masuk kapi. Kan 5 kilo. Ambilkan 5 kilo benar. Siap. Arkin ram be. Petong ebu, setanengan petong ebu mantap. Sip. Ya, siap. Selain jual saya pecel lah jual jajan tradisional. Beda kolpang ya be. Beda apa boleh be? Kolpang ada sobunya. Jengkong, bener jerengkong. Jengkong, rupiru. Apa boleh? Wih, jacem. Bener buja biacem. Saya melihat karena tulisan ayo kulaku muka ngakol nganam kalau nggak petok biasa lah tak ada lo melo ayo kok dua sip aja proses penyajiannya geng kekan dina Ahmed be ayat sip. Oke ya tanggi lemari taneng ya. Wak nang budi jan rame jo. Lagi jan siang jan banyak. Saking dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tang tabu lo lapar boleh. Lebun berak lawak makan. Gendeng. Telurnya. Makan. Oh, bersama si Pul. Makan Pul. Makan enak. Oke, sip. Mantap. Alhamdulillah. Tadi kartunya nak. Kok menang gitu. Oke, menang enggak Pul. Nah, jen siang kan jen ramai kok, jen banyak. Buat. Ini kemana? Beli apa? Nasi legend. Nasi legend, wah. Mat lagi beli apa kolpang, Mat? Kolpang ada soduna. Kolpang ada soduna. Oreng autang kotu badu-budu. Nyaman. Kolpang ada soduna orang yang autang kotu badu-budu.
Cengak catur utang. Nambah dibungkus kurang. Dan amet sip. Mun kurang nambah karena yang kok kurang deh. Ke kandang Romayu deh. Mantap ungkur deh. Nikmat. Jago pen ngakan dia. Jago pen ngakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyanglan. Cepet. Subscribe, like, komen, share lo. Ya, cepet ngakan ya. Dadah.